ama wembe pasowa ore gerita ambunga ukot nanek atung Greek ama wong amboke nanek. Greek ama unita punggu pirip gariri kome Betsaida yo prare naneku kanga ambung iwekung. Natin pak, nin Yesu kana yang ambakamang yak. Eruk unde iwero wa pirip te punggu Andrew iwereng kang mbok punggu Yesu iwekuman. Tambang Yesu te iwekuk. Amang bureni ni te wapimbing am yap magta kandani atak ngo. Unita anak bureni tawera nandawut. Songwong munzipi komen kanang namo piwena uwa bureni namoinik aanem. Imata, munzipi u kome ganang piu kang uyaku karuk tendopang ampangeran bureni mayap aang bumbum tanengyak. Unde yang yanggok. Ama ini ken iri kungarita iatak tekang uwa api pautnyam. Tangama iri kungari kome terak ngo mende udimik tekang uwa iri keoromi paut-pauri namo api kang aanem. Tambakang in kumpata watapi ya mana unde iraing nanda banga nak kang nawaran. Unde tambanga naka itia ken bok api itne. Nanakang ama tanggedeng namik tekang u nanata api orang yemek. Unde yang bang aneh unde yanggok. Banet naken barapi paap nandatat. Unitan jinde yebet. Nangak nareng namirin barapi aang nama intaya u hamban naret miran yang yebet. Unde namo barapi unde aang namik tayawani. Memberi unitang kanabut. Unitanan tambay wop kamping am tangi kang aang paran. Unde yang remang kota kumbu kunum ganang nanik tang unde abuk. Wop nambing am tampewa tangi aang ko unde kan api tambe tiak. Mang kota ku yang ran ama pakai ikungo unita ba. Iromang ta yaya geng yangung. Tang aro ta ba namo yak. Ang aro ta yaya geng yangung. Unde yang ra Yesu ta yeweguk. Mang kota aang ran nanda kang nakanamo. U inta nanda u jambung yayak. Api ngondo to komen nama yang betongo iri kungari yabang dani wayang. Tampang komen ngoni tong anda sukunama upiming mamban kwayang. Kantani kerap tangaran amatan nagyabang pangaku punin api nepanyang. Kantani uka nama embe komeni kundup yang poring pombon dibina kain api yabang betiak. Yesu tanzinde tangiming api kumbeo uni tong aman warani unde yangguk. Eruk Yesu teman unde yangaran ama embe pakai ikungo uni te yanggung. Unde namo nin bangka mantarak monden tani ping narik tekanang. Kristo awayang teya kuwa nama api kumbeak. Upen api ije bangarawe gyak. Unita imata amang bureni ni kami yapung pangaku punin api teneng yang yayan. Tang amang bureni ni giyan uwa netata yayan. Unde yawa Yesu tayaning unde yawekuk. Pengingak ingit kantani keriping kan iraing tayak unita ina pengingak uterangan kang kungarut. Bipunguran ta ini wak tawekta. Ama kumpang bipunguran ikan kungareo uwa. Kandet unde kuya jeng naman antang kang kuyak. Unita apungo inken pengingak ita unita pengingak ta nandi inik takot. Unde tanang tongo uyaku pengingak tongo nanaki yang bureni na api itneng yak. Yesu ta unde yang bang yep ngampeng pangu kambob ikyuk.